Uyingenza ukuthi-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngiwumsizi. Uma uqala ungena kule channel cindezela usubscribe kanti ungasilandela lapha ey'nkundleni zokuxhumana usearch-ke i-page lethu-ke elino-upload tick elibhalwe kumsizi SA lapha-ke ku-Facebook. Ilona-ke siposta kulo-ke iy'ndaba ey'ningi ey'trendayo. Umfana weminyaka engu-14 uLikhona Forson obekubika ukuthi-ke ulahlekile nge-31 ngeMeyi kuthola-ke isidumbu sakhe silahleke noma-ke kuthola-ke isidumbu sakhe sebulewe silahleke esigangeni Roodepoort eGoli. Izindaba-ke lezi ey'thinta abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana bephawula ngazo-ke ney'gameko ey'ningi zokubulawa-ke ngesihluku kwalo mfana. Abantu baphawule kanje-ke ey'nkundleni zokuxhumana nangokuthi ayikunzima emhlabeni ukuthi kwenzakalani asazi-ke imiphefumulo ephumayo Thixo-ke akasixolele makuyizono-ke zethu. Zingigameke ezenzakalayo lapha-ke eGoli njengoba-ke kukavela iy'ndaba zokudutshulwa kubulawa-ke umculi kaMaskandi wase-Ladysmith okuthiwa-ke udutshulwe endaweni-ke yokucima-ke ukoma. Mfisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombona ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba hlangana lapha kwi-comment section. Wakhohlwa ukucindezela usubscribe uthola zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel.